U leto 1941. otvoren je prvi nacistički koncentracioni logor u Jugoslaviji. Koncentracioni logor na Crvenom krstu u Nišu. Ovaj logor nije bio ništa manje strašniji od onih koji su za sva vremena upisani u crnu istoriju sveta. Zvanično, logor je formiran sredinom juna 1941. od strane SS kapetana Heinricha Brandta, koji je vršio dužnost šefa niškog gestapoa i oficira za vezu. Kroz niški koncentracioni logor prošlo je preko 30.000 logoraša. Tačan broj streljanih na brdu Bubanj nikada nije utvrđen, a pretpostavlja se da je u smrt poslato između 5 i 12.000 ljudi. Poznata su samo imena 1910 streljanih ljudi. Koncentracioni logor Niš nalazio se u nekadašnjoj magacinskoj zgradi konjičkog puka Miloš Obilić. Sam logor činila je jedna zgrada okružena dvorištem i opasana bodljikavim žicama. Zgrada logora imala je prizemlje, sprat i potkrovlje. U prizemlju su bile 4 velike i 2 male prostorije obeležene brojevima od 11 do 14, koje su služile za smeštaj zatvorenika. Jedna manja prostorija korišćena je kao soba za mučenje, dok je druga bila za komandira straže. Prvi sprat su zauzimale sobe obeležene brojevima od 3 do 9. Potkrovlje same zgrade bilo je rezervisano za samice, i to samo na severnoj strani. Bilo ih je 20. Na vrhu samice nalazio se majušan otvor kroz koji se moglo videti nebo. Zatvorenicima u samici to je bila jedina veza sa spoljašnjim svetom. Na podu nekih samica bila je raširena bodljikava žica sa vrlo malo slobodnog mesta gde je zatvorenik mogao da stoji. Leti je unutar potkrovlja bilo užasno sparno, dok su zimi temperature bile jedva nešto više nego na otvorenom. Dvorište ispred logora služilo je kao apel plac, mesto gde su zatvorenici svakog jutra bili postrojavani radi prebrojavanja i prozivke. Ovo je bilo prvo mesto gde su zatvorenici postrojavani po dolasku u logor i poslednje pre nego što su dolazili u druge logore ili na streljanje na brdu Bubanj. Logor je bio okružen dvostrukim redom bodljikave žice. Posle bekstva 12. februara 1942. godine podignut je i veliki betonski zid oko samog logora, tako da dalja bekstva nisu bila moguća. Logor je imao i 2 stalna stražarska mesta, jedno kod glavnog ulaza, a drugo na suprotnoj strani. Na 2 kule snabdevene reflektorima danonoćno su takođe dežurala 2 stražara. Kroz niški logor prošlo je na desetine hiljada ljudi. Neki od njih su bili taoci, koji su služili za streljanje u slučaju odmazde. Za jednog ubijenog nemačkog vojnika ubijeno je 100, a za jednog ranjenog 50 ljudi. Među taocima su u više navrata dovođeni i viđeniji građani, takozvani cvet niške čaršije. Sredinom oktobra 1941. godine izvršeno je masovno hapšenje viđenijih građana. Druga kategorija zatvorenika bili su Jevreji. Oni su dovođeni u logor u sklopu nacističkog plana uništenja evropskih Jevreja. Jevrejska zajednica u Nišu, koja je tu živela nekoliko stotina godina, gotovo je potpuno uništena.
Treća grupa zatvorenika bili su ljudi uhapšeni pod sumnjom da pripadaju ili sarađuju sa partizanskim pokretom. Četvrtu grupu zatvorenika činili su uhapšeni i dovedeni pod tužbom da pripadaju ili sarađuju sa ravnogorskim pokretom i četnicima generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Zatočenici logora bili su i Romi. Povremeno je u logoru bilo i stranaca. Za Poljake, Francuze, Grke i druge ne zna se odakle i zbog čega su dovedeni. Među uhapšenima je bio i veliki broj žena, često i sa malom decom. Za njih, kao i za sve ostale logoraše, važio je isti režim. Milica Šuvaković, Maša, aktivistkinja komunističke partije i supruga Konrada Žilnika, pripadnika partizanskog pokreta, odvedena je trudna u niški logor. 8. septembra 1942. u stravičnim uslovima logora rodila je sina. Na sreću, beba je izbavljena zahvaljujući svešteniku Radomiru Andiću. Radomir je imao propusnicu s kojom je mogao da se kreće po gradu i ulazi u logor da bi posećivao logoraše i donosio hranu. Bebu je po jednoj verziji priče sakrio ispod svoje mantije, izneo iz logora i tako je spasio. Ubrzo potom Milica je streljana na bubnju. Izbavljeni dečak Želimir Žilnik postao je poznati srpski filmski reditelj i scenarista. U logoru je vladao težak režim. Tortura je počinjala odmah po ulasku u dvorište. Zatvorenici su spavali na slami i u nehigijenskim uslovima, tako da su epidemije i bolesti bile česte. Radili su po 10 sati dnevno na izgradnji puteva, železnica i kopanju raka na bubnju. Saslušanje političkih zatvorenika je počinjalo i završavalo se tučom, vrlo često do onesvešćivanja. Kao rekviziti za to su služile motke, spremane i donošene, tako da ih zatvorenici vide, zatim gumena palica, a nekad i obruč koji je stavljan na glavu i stezan tako da je zatvorenik osjećao kao da će mu glava prsnuti. Kad nisu mogli da iznude priznanje, gestapovci su zatvorenike udarali čizmom, pesnicom, drškom revolvera, čupali im kosu. Jedan od načina mučenja zatvorenika bilo je kažnjavanje samicama. U samice su najčešće dovođeni zapaženiji saradnici ili vođe oba pokreta otpora. U samici broj 11 napisano je: "Ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće vas grejati kao što ovo grije." A neko je u produžetku i dodao: "Ne dao Bog ovakvo grijenje." U samici broj 15 Mihajlo Vorobjev, zarobljeni crvenoarmejac, ispisao je inicijale sa godinama rođenja svoje najuže porodice. Ispod toga stoji: "Žao mi je svih vas, ali mi ništa ne može pomoći. Ko bude sedeo ovde neka pročita ko je bio Vorobjev Mihajlo." Strahovite muke i patnje koje su logoraši svakodnevno doživljavali završavane su često na stratištu Bubanj kod Niša. Nemci su streljali logoraše po pravilu utorkom i petkom. Oni koji nisu bili streljani transportovani su u logore širom Evrope, u Nemačku, Austriju i Norvešku. Na vest da se sprema masovno streljanje, kao odmazda za ubijene nemačke vojnike, u logoru je među zatvorenicima isplanirano bekstvo. Ovaj događaj predstavlja važno mesto u istoriji logora. 12. februara 1942. logoraši su odlučili da
kada ih uveče izvedu u večernju šetnju, da tada napadnu nemačku stražu i krenu u bekstvo. Tu u dvorištu, na žicama i po sobama poginulo je 42 logoraša. Ipak, 105 je uspelo da pobegne i uglavnom se priključi partizanskim odredima. Ovaj događaj je istoriografski zabeležen kao prvo veće bekstvo iz jednog nacističkog koncentracionog logora na području okupirane Evrope. Do danas nije dokazano da je iz nekog drugog nacističkog koncentracionog logora izvršeno bekstvo pre tog vremena. Neposredno posle ovog događaja, u znak odmazde, izvršena su masovna streljanja. 17. februara 1942. godine, na brdu Bubanj, Nemci su izdvajali po 12 Jevreja i streljali ih u potiljak do 4 sata popodne. Tada je streljano preko 1000 Jevreja. Prema rečima svedoka, rake su bile toliko pune da je samo 10 cm zemlje moglo biti bačeno na leševe. 2 dana kasnije Nemci su na Bubnju nastavili streljanje. I tada je stradalo još 800 Jevreja, Srba i Roma. Drugo bekstvo iz logora organizovano je 2. decembra 1942. godine. Po svom obimu je bilo manje od prvog. Hrabrost i prkos prema neprijatelju iskazana je na samom Bubnju za vreme jednog streljanja. Nepoznati osuđenik je pred plotom stisnuo pesnicu, podigao je u nebo i pozdravio slobodu koja će doći. Taj detalj je inspirisao vajara Ivana Sabolića da izradi spomenik u vidu 3 pesnice. Nije bilo razlike između logora na Niškom Crvenom krstu i Mauthausena, Dachaua, Auschwitza, kaže Nadežda Stanisavljević iz Aleksinca. A njoj treba verovati. Prošla je kroz sva ova mučilišta. Imala je 16 godina 1. septembra 1943. kada su nju i majku Dušanku, učiteljicu, uhapsili i sproveli u Niški logor. Odveli su nas u prvu sobu kad se ulazi u logor, u onu veliku zgradu. Tu je bila, sad nije više to, bila je tu jedna kancelarija mala sa fahovima, tu je bio taj komandant Šulc, je bio komandant logora. I sa njim, kod njega je radila logorašica Mila Đorđević, koja je govorila nemački, i oni su je upotrebljavali da upisuje tamo logoraše. I onda ono što vam skine, to sve ide u taj neki fah. Prstenje, makazice, šta već imate, zube, ako su zlatni, sve su to vadili, perkle, kajševe, sve su nam to uzimali i stavljali tamo u taj fah. I onda došla su 2 stražara i odveli su nas u samice, i mene u jednu samicu, majku u drugu. I tu smo bile, samica, znate kako izgleda, ona je u visini, samo kod onog ulaza gde su vrata, tu može da se uspravi, inače ide sve niže i niže. Tako da kad hoću da pođem tamo, ja moram da se ovako skukuljim, a kad hoću da legnem, onda udem ćošak, tako. I dobile smo, ja sam dobila ponjavicu, jednu, moja majka dobila neki ovčarski, rukavaricu ovčarsku. I to nam je da se pokrijemo, da legnemo, a dole beton. Jedino je bio jedan mali čunak gore otvor, tu je vazduh ulazio u samicu. A samice sada imaju rešetke, a onda nisu, to je valjda prepravljeno nešto, možda i nisu znali ljudi kako izgleda. To je bilo skroz zatvoreno, gore je bila jedan otvor i vratanca. I onda kad nam donose hranu,
oni nam kroz ta vratanca daju. Tu su nas saslušavali, vodili nas na saslušanje, čas mene, čas majku. Nisu nas tukli kada su nas saslušavali Nemci. Jedan je taj što je bio Volksdeutscher, on nije ni bio moj islednik, ali je došao tu, ne znam zašto, i onda je počeo da viče na srpskom, da mi preti pištoljem, okrenuo je, pa ovako pošao prema meni. A ja, kakva sam, ja se i dan danas ne plašim ničega, niti sam se plašio, onda tek ništa. A ja kažem, nemojte da me udarite slučajno, ko zna kako sam ga pogledala. I on se vratio, nije me udario sa njim pištoljem. Zašto, ne znam. Glavno, saslušanja su tekla, s kim, znate već kako to ide, s kim ste sarađivali, šta ste radili, ko vam je dolazio, gde ste odlazili, šta ste čitali, šta ste pisali, sve živo. Čulo se je za pomaganje negde, pa onda zatekla sam, bila je porodica, to je zadnja jevrejska porodica, bili su otac, majka i 2 devojčice. One su bolovale od dizenterije i samo su ih jedne večeri, to je smrdelo od onog izmeta, i oni su ih odveli, verovatno su ih streljali. Sve su ih odveli odjedanput, sve, majku, oca, ali da li su bili u jednoj samici, ne verujem da su bili u jednoj. Kako ste znali da su Jevreji? Pa čula sam, posle su rekli, jer vidite, doktor Radman je bio Aleksinčanin, on je bio logorski lekar tada i on je imao prava da pogleda samice i onda smo dobijali vesti od njega uvek. On meni kaže kako je majka moja, njoj kaže kako sam ja, onda nam kaže, eto, kao to recimo, streljali su jevrejsku porodicu, on je rekao. Pa onda sakrije neko parčence kolača ili hleba, pa mi gurne kroz ono, ja to brzo moram da pojedem. Jedino aspirin smo dobijali, tako, od lekova, i on nije smeo ništa da ima kod sebe. Nadežda je 1. maja 1944. godine transportovana u Mauthausen, zatim u Dachau, pa odatle u Auschwitz, pa u Ravensbrück i nazad u Mauthausen. Oslobodioce je dočekala u Mauthausenu. Njena majka streljana je na bubnju. Muž i brat Petkane Midić iz Gornjeg Matevca bili su zatočenici Niškog logora. Baka Kana se seća svih ovih tragičnih događaja iz prošlosti. Čeda Midić, njen muž, i Čeda Janković, njen brat, imali su različite sudbine. Početkom rata Čeda je uhvaćen i odveden u logor. Porodice 30 uhvaćenih želeli su da svoje bližnje oslobode, ali nisu imali hrabrosti. Čedin otac Petko bio je jedan od nekoliko njih koji su se usudili da pođu do opštine u Knjaževcu i traže predsednika. Na sreću, predsednik je bio voljan da im pomogne i potpisao je dokument koji je bio potreban da se ljudi oslobode. Živeli smo složno i lepo, dok ga partizani nisu mobilisali. Bezuspešno sam slala molbe da ga puste, jer sam živela i brinula se o starom, nepokretnom svekru i o svom malenom sinu. Zatim je opet odveden u logor. Logoraši su stalno išli na rad. Jednom smo ih sreli na Panteleju, bili su okruženi Nemcima i žandarima i bilo nas je strah i da ih pogledamo. Iz Crvenog krsta Čeda je prebačen u logor u Austriji, a zatim i vraćen. Jednom su nas slagali da je mrtav. Čak smo mu i parastos davali. Ali kasnije smo saznali da je ipak živ i ubrzo se vratio kući. Iznova išao u vojsku i vraćao se na dosluženje. Čeda Janković bio je moj brat od strica. On je radio u sanatorijumu kao lekar. Neko ga je optužio da je partizane snabdevao lekovima. Malo pre ponoći Nemci su upali u kuću, uhapsili Čedu i odveli ga u logor. Vreme u logoru proveo je u samici obloženoj bodljikavom žicom na kojoj je morao i da spava. Kada je 1944. Niš oslobođen i Nemci su počeli da beže, odlučili su da se reše zatvorenika iz samica, među kojima je bio i moj brat Čeda. Bacili su ih u gašeni kreč. Nekoliko dana kasnije partizani su pronašli Čedu, mrtvog u kreču.
taj doživlje bio što su najgore živeli. Terani, oteru i na rad, idu te radvota, gde su radeli i kako su. Pa kako im je bilo, jureni su, isterivani su. Pred zatvaranje logora i odlazak Gestapoa iz grada streljana je i pretposlednja grupa logoraša. Bilo je to 14. septembra 1944. godine, kada je zvanično logor prestao da postoji. Poslednja grupa logoraša streljana je 20. septembra 1944. na Bubnju, kada su se ugasile lomače na kojima su spaljivani leševi, prethodno iskopani, da bi se uništio svaki trag nacističkog zločina za vreme okupacije.